Prenderlo vuol dire anche domandarlo. Priimti reiškia ir prašyti. Vuol dire anche invocarlo. Priimti reiškia ir šauktis jos. Vuol dire chiedersi al Signore veramente fa uscire da me, fa sbocciare in me l'amore di Dio che tu hai messo in me. Tai reiškia šauktis viešpaties ir leisti, kad manyje pražystų ta Dievo meilė, kuri į mane buvo įdėta. Ecco, se accogliamo questa vita nuova che lo Spirito che è amore mette in noi, avviene in noi. Jeigu mes priimame tą naują dvasią, kuri yra meilės dvasia, kuri duota, kas atsitinka? Quello che possiamo chiamare un trapianto di cuore. Tai įvyksta tai, ką mes galėtume pavadinti širdies persodinimu. L'amore di Dio come realizza in noi un cambiamento del nostro cuore. Dievo meilė mumyse palaipsniui įgyvendina širdies perkeitimą. Possiamo dire che sostituisce pezzo per pezzo il nostro cuore. Galima pasakyti, kad ji keičia gabaliukas po gabaliuką mūsų širdį. Il nostro cuore, come dire, ferito, ammalato e ferito a causa del peccato. Mūsų širdis, kuri yra sužeista ir serganti dėl nuodėmės. E lo Spirito che è amore lo sostituisce pezzo per pezzo e lo cambia nel cuore di Cristo. Ir šventoji dvasia, kuri yra meilė, ji gabaliukas po gabaliuko perkeičia širdį ir duoda mums Kristaus širdį. Veramente, l'amore di Dio, l'amore di Dio che è stato dato attraverso lo Spirito Santo cambia il nostro cuore nel cuore di Cristo risorto. Šventoji meilės dvasia, kuri yra mumyse, pakeičia mūsų širdį į Jėzaus širdį. E si realizza quella profezia che già nell'Antico Testamento Ezechiele aveva annunciato. Ir tokiu būdu mumyse įvyksta ta pranašystė, apie kurią kalbėjo pranašas Ezekielis Senajame testamente. Vi darò un cuore nuovo. Jums duosiu naują širdį. Metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Ir įdėsiu jūs naują dvasią. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Pašalinsiu iš jūsų akmeninę širdį ir duosiu jums kūninę širdį. Questo è il miracolo che avviene con il battesimo. Šis stebuklas mumyse įvyksta su krikštu. Quindi è un dono che riceviamo. Tai yra dovana, kurią mes Certo, gauname. poi occorre la nostra collaborazione. Paskui, žinoma, su ta dovana mes privalome bendradarbiauti. Occorre che noi questo cuore nuovo che abbiamo ricevuto, come lo manifestiamo nella nostra vita. Reikia, kad tą naują širdį, kurią mes gauname, mes ją rodytume kasdienėme gyvenime. Quindi nella vita cristiana Krikščioniškame gyvenime tutto dipende da Dio perché tutto riceviamo da Dio. viskas priklauso nuo Dievo, nes mes viską gauname iš Dievo. Ma tutto anche dipende dalla mia collaborazione. Bet taip pat viskas priklauso ir nuo mano bendradarbiavimo. E Dio fa tutto, Dievas daro ma viską, anch'io devo fare tutto. bet ir aš privalau daryti Quindi, viską, corrispondendo ai doni che Dio mi dà. atsiliepdamas į tas dovanas, kurias Dievas man duoda. E quali sono le conseguenze di questo trapianto di cuore? Ir kokios yra pasiekmes tos širdies persodinimo? No. Diventiamo capaci di fare quelle che con le nostre sole forze umane non siamo capaci di fare. Mes tiesiog tampame pajėgus padaryti tai, ko vien žmogiškomis savo jėgomis niekada negalėtume padaryti. Per esempio, acquistiamo la capacità di perdonare sempre. Pavyzdžiui, įsigyjame gebėjimą visada atleisti. Perdonare non è proprio una cosa facile con le sole forze umane. Nes atleisti nėra lengvas dalykas vien žmogiškai. Ecco, ma se lasciamo fiorire, crescere in noi il cuore nuovo, l'amore nuovo, lo spirito nuovo che abbiamo ricevuto, Bet jeigu leisime, kad mumyse augtų naujoji meilė, Dievo dvasia, kurią mes gavome, diventiamo capaci di perdonare sempre, mes tampame pajėgus atleisti visada di vincere il male con il bene, ir nugalėti blogį gerumu. di vivere quelle scelte che il Vangelo ci domanda. Ir gyventi pagal tuos pasirinkimus, kuriuos mums siūlo Evangelija. Saper dire anche noi sì, sì, no, no. Ir taip pat ir mes tampame pajėgus pasakyti taip, taip
o ne tai ne. Ir tik tiek. Diventiamo capaci di avere quella carità che tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Ir mes tampame pajėgus mylėti tokią meilę, kuri visą patį pakelia, visą iškenčia, visą atleidžia. Questa capacità di amare sta dentro di noi, ci è stata data. Šis gebėjimas mylėti taip yra mumise, jis mums Signore, padovanotas. aiutaci a farla uscire. Tad Viešpatie padėk, kad išeitų šitą meilę, kad ji manyje tokia meilė pasireikštų. In particolare, qui dovremmo parlare dei doni che la vita nuova dello Spirito ci dà. Ir šiandieną mes turime žvelgti į tas dovanas, kurias šventoji dvasia mums Ne duoda. accenno solo a uno e lo spiego un pochino. Ir aš tik tai vieną atkreipsiu dėmesį ir truputį ją Che paaiškinsiu. è il dono della sapienza. Tai yra išminties dovana. La sapienza che ci permette di vedere in tutti gli avvenimenti della nostra vita Ir išminties dovana įgalina mus visuose mūsų gyvenimo įvykiuose la presenza della mano generosa e provvidente di Dio. matyti mylinčią Dievo apvaizdos ranką. La sapienza che ci permette, come diceva Sant'Ignazio di Loyola, Išminties dovana